Mwiriho neza mwese bateze amatwi radio umwezi 95 n'ibice bitatu. Mbaye ikaze mu makuru magufi avugwa muri aya masaha. Nitwa Pablo Muhirwa please. Perezida Kagame yavuguruje Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo wise ingabo z'u Rwanda inyeshyamba, ndetse akavuga ko zagize uruhare mu rupfu rw'abasirikare be bari mu tumwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'igihugu yabwiye Ramaphosa ko RDF ari ingabo aho kuba inyeshyamba nk'uko umukuru w'igihugu yabitangaje, ndetse anamugaragariza ko niba Afrika y'Epfo ishaka ubushotoranyi ku Rwanda narwo rwiteguye guhangana n'ibyo bibazo mu buryo bukwiriye. N'ubutumwa mukuru w'igihugu ku mugoroba washize tariki 29 z'ukwezi kwa mbere yageneye Perezida Cyril Ramaphosa ubwo yasubizaga ubutumwa bwa Perezida Ramaphosa watangaga ihumure ku miryango y'ababuze ababo bari abasirikare b'igihugu cye, anagerageza gusobanura mu buryo bwe uko ibintu bihagaze mu burasirazuba bwa Kongo. Abinyuje kuri X, Ramaphosa yavuze ko nyuma y'imirwano yo mu burasirazuba bwa Kongo igihugu ayoboye cyabuze abasirikare 13 bari mu butumwa bw'amahoro. Ati iyi mirwano yatangijwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse n'inyeshyamba z'ingabo z'u Rwanda RDF, aho bihanganye n'ingabo za Kongo FRDC bagabye ibitero ku ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa SADC muri Republika buzwi nka Sami DRC. Perezida Kagame nyuma yo guhakana ibi yavuze ko ibi Afrika y'Epfo yumva ishaka kugira uruhare mu bikorwa byo kugarura amahoro ari byiza, ariko ayibutsa ko atari mu mwanya wo kwiha inshingano zo kugarura amahoro cyangwa uwo kuba muhuza. Ati kandi niba Afrika y'Epfo yifuza ubushotoranyi, u Rwanda narwo umunsi runaka ruzabyitaho muri ubwo buryo. Mu yandi makuru, Perezida Kagame kandi yasezeranyije kuzagira icyo akora ku bijyanye n'icyemezo ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo ziherutse gufata cyo kurasa ku butaka bw'u Rwanda nyuma yo gutsindwa na M23 umujyi wa Goma zikica abanyarwanda bamwe abandi bagakomereka. Mu ntangiriro z'icyumweru ubwo habaga urugamba rwo kubohoza umujyi wa Goma, abasirikare ba Kongo batsinzwe ndetse n'imitwe bafatanyije bafashe icyemezo cyo kurasa ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu. Kugeza ku itariki 28 z'uku kwezi ibikorwa byari bimaze kugwamo abanyarwanda 9 mu gihe abandi benshi bakomeretse. Ibi byo yabivugiye mu nama yarayakoranye n'abaperezida bayoboye igihugu byibumbiye mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Iyi nama yari mu murongo wo kurebera hamwe icyakorwa ku ntambara ikomeje kuyogoza uburasirazuba bwa Kongo, ndetse n'ikibazo cya 23 gisa n'ikirengagijwe kikaba gishakirwa ibisubizo bya gisirikare kandi hakwiriye ibya politike. Perezida Kagame yabwiye bagenzi be ko hari abanyarwanda benshi bahitanywe n'aya masasu yavuye igoma, ndetse asezeranya ko hari icyo azabikoraho. Ati mu minsi 2 cyangwa 3 ishize twafushije abantu, habayeho kurasa cyane guturutse mu burasirazuba bwa Kongo igoma, hapfuye abantu babarirwa mu binyacumi, hakomereka ababarirwa mu majana. Ibyo mu buryo budashidikanywaho tuzabyitaho nta kubishidikanyaho. Mu yandi makuru, umuvugizi wungirije wa guverinoma Amakuru hatangaje ko impunzi zirenga 100 z'abanyekongo zari zarahungiye mu Rwanda zasubiye iwabo ku bushake nyuma y'uko 23 itangaje ko yamaze gufata umujyi wa Goma, ndetse ikanagaragaza ko kuri ubu uwo mujyi utekanye. Bamwe mu baturage bari barahungiye mu Rwanda bahisemo gusubira iwabo. Mukuru yabwiye The New Times ko abarenga 100 basubiye iwabo banyuze ku mupaka uhuza Kongo n'u Rwanda mu karere ka Rubavu uzwi nka Grande Barriere. Mu makuru yandi ari kuvugwa imbere mu gihugu, sosiyete mpuzamahanga y'ubwikorezi bw'ibicuruzwa biremereye Lines International Rwanda yateye ibiti by'imbuto ifatanyije na DHR Global Forwarding mu mudugudu w'icyitegererezo wa Rubingo uherereye mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo. Iyi gahunda yo gutera ibiti by'imbuto 300 birimo amavoka, amapapayi, amaronji, amapera n'ibindi yakozwe mu rwego rwo gushyigikira imibereho myiza y'abana no kubungabunga bidukikije kuri uyu wa gatatu tariki 29 Mutarama. Iki gikorwa cyagenewe ahanini abaturage bafite amikoro make bari batuye mu manegeka bagiye bimurwa hirya no hino mu mujyi wa Kigali bitewe n'ibiza. Umuyobozi wa Lines International Rwanda Julie Mutoni yabwiye Museke ko sosiyete ayoboye yateguye iyi gahunda igamije gutanga umusanzu mu kubungabunga ibidukikije ndetse no guteza imbere imibereho y'abana muri gahunda yo gutera ibiti by'imbuto. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jari Yamuremye François yabwiye abanyamakuru ko yishimiye abafatanyabikorwa ndetse asaba abaturage kubungabunga ibidukikije. Mu mahanga n'uburi ntago turajya kujya kure ya Kongo, aho Perezida Felix Tshisekedi mu ijambo yaraye agejeje ku gihugu yatangaje ko yijeje abanyekongo kwivuna gukomeye kandi guteguye kubo yise abaterabwoba n'ababafasha.
nibwo bwa mbere Tshisekedi agize icyo atangaza nyuma y'uko umutwe wa 23 ufashe umujyi wa Goma, kandi amakuru atandukanye akemeza ko ubu arimo gukomeza uyu mutwe wa 23 urimo gukomeza mu ntara Kivu y'Epfo ugana ku mujyi wa Bukavu. Tshisekedi yashinje nanone yeruye ko ingabo z'u Rwanda na 23 bakomeje ibitero by'iterabwoba ku baturage bo mu burasirazuba bw'igihugu. Ibi u Rwanda rurabihakana. Yavuze ko kandi yakoranye inama n'inzego zitandukanye mu gihugu ngo barebe uko bakwisubiza ahafashwe ku butaka bw'igihugu cyabo. Muri uwo mujyo avuga ko yashyizeho guverineri mushya wa gisirikare w'intara Kivu ya ruguru, uyu ni General Major Somo Kakule. Bivugwa ko kuwa gatatu yageze ku mujyi wa Beni gutangiza imirimo ye. Mu ijambo rye Tshisekedi yavuze ko ahaye icyubahiro abasivile, ingabo za leta na wazalendo, abasirikare bari mu tumwa bwa SADC bwitwa Sami DRC bwarwana ku ruhande rwabo n'aba MONUSCO baguye muri iyi mirwano. By'umwihariko yavuzemo na General Peter Chirimwami wishwe arashwe mu cyumweru gishize. Yavuze ko yasabye guverinoma kugabanya ibitangwa ku mibereho y'abakozi n'inzego kugira ngo bazigame ibihabwa ingabo ziri ku rugamba. Naha nsoreje amakuru twari twabateguriye kuri aya manywa kuri Radio Umwezi, andi ni ku isaha 11 z'umugoroba ndetse na 2 z'ijoro. Hagati mukomeze munogerwe n'ibiganiro Radio Umwezi yabateguriye.